چالاکە و دەست بە چالاکیەکانی دەکات ئەم ساڵە باش وریش کراوەتەوە و دەست بە چالاکیەکانی دەکات. بدایتێ ئەوە کێشەیە ئەم ناتوانێ مەسەلا یعنی ڕاستیژی فەرهەنگی خۆ فۆکلۆری خۆ چاندی خۆ زۆر خۆشە ئەم ناتوانم بڵێن ژن ئۆبژەیە ئەستا ئۆبژەیە. هەموو کێشەیەک لای هونەرمەند کاردانەوەیەک دروستەکە کە ئەبێتە بابەتی هونەری بۆ هونەرمەند. بەڕای من ئەو کێشەیە کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ هونەرمەند مامەڵەی لەگەڵ دەکات زیندوێتیەکی زیاتر بە مێژووی ئەو هونەر ئەو کارە بۆ ئەو کارە دروست دەکات. ئەگەر باسی ئاستەنگەکانیش بکەین لەگەڵ خۆیدا کۆمەڵی ئاستەنگ و کۆمەڵێک کێشە هەڵەگرێت کە لە زەمەنی جیاوازدا دەتوانین خوێندەوەی جیاوازی بۆ بکرێت بۆ کارەکان یەک بەیەک. ئەوانەی کە بەلای ئێمەوە گرنگە و بەلای منەوە بە تایبەتی گرنگە باسی چەند کارێک بکەم. سەرەتا دەگەڕێمەوە بۆ کارێکە 2008 لە ئەنجامی گفتوگۆیەکی زۆری نێوان هونەرمەندە ژنەکان دروست بوو بە تایبەتی من و ئاڤان عومەر کە کارێک بوو سەبارەت بە ماڵ و ژن. ئامانج لەم ئیشە تەنها دروستکردنی ماڵێک نەبوو لە دەرەوەی ماڵەکانی تر کە لە گەڕەکێک لە گەڕەکەکانی سلێمانیدا لە هۆڵێک لە زەویەکی چۆڵدا ئەنجامماندا بەڵکو ئامانج لەم ئیشە هێنانە دەرەوەی ژنەکان بوو لە شوێنە قەتیسەکانی کە لە ماڵەوەن کە بێگومان لەو کاتەدا ئەتواندەی بە ڕوئای ئەو کاتە سەیە و ئیشە بکرێت و لە ئێستاشدا دەتوانرێت لە ڕەهەندی ترەوە سەیری بکرێت. ئەو کارە دروست کرا بە حەجمی ماڵێکی ئاسایی لە یەکێک لە زەوێ چۆڵەکانی گەڕەکەکانی سلێمانیە دروستکرا لەگەڵ ئاڤاندا بە کەرەستەی ماڵەکانی ئەو شوێنە. ئەگەر بتوانانی ئیش کارەکە بە زەحمەت ئەیبینن ئەم کارە لە 2010دا بە کەرەستەی ئەو ماڵانەی ئەو گەڕەکە دروستمان کرد. ژنێکی بە هونەرا خۆ تێکۆشینم ڕێیاوان دەمەز دەخوازم جارێکی دن دووبارە بکەم ئەوها دەست پێ بکەم. ئەم دەخوازم بە وێنەیان نسێبینێ دەست پێ بکەم. ئەو وێنە ji bo min jiyana min çawa bû belkî berê wekî rojnamevan karê xwe dikirim her wiha hunera bedew dixwendim ev nav jî qet nexweşî hunera bedew sakî tiştekî pir jor deyê em biguherîn baştir e. Min wê dixwend lêbelê dîsa wekî rojnamevan karê xwe berdewam dikirim û min li bajarê Nisêbînê bûm. Li wê derê salên nîvekî xebatê xwe pêk anîm her wiha wekî rojnamevan belê dixebitîm lê belê min wêne jî pêk danî. Wê gavê jî di aliyê hikûmeta Türk lêgerîna min dest pê kir û wekî qaçax bin bajêr di wê li bajarê Nisêbînê hem dijiyam hem dixebitîm lê belê qaçax bûm û li wê de wêne saz dikirim. Ev jî ev wêne jiyana min yanî berê bi şiklekî din bû lê belê piştî vê wêneyê jiyana min tebahî guherî. Hûn jî dizan 2015 û 2016 gelkî ya berxwedanekî bê dîrokî pêk hat lê belê şerekî bê hevpar di Nisêbînê pêk hatibû. Ez jî li wê derê bûm pirkêm însan mabûn hûn jî vê jî zanin yanî gelkî însan jiyana xwe ji dest da gelkî hevalên min jiyana xwe ji dest da. Wekî hişmendî wekî zanişî zanistî pozitivîst em dirên yanî pozitivîzm wekî zanistî desthilatdarî wekî zanistî em bilên tahakküm wekî zanistî piyavsalarî hemû beşê jiyanê parçe kirdiye. Ême jî wek jinolojî yanî wek akademiya jinolojî wek zanistê jinolojî rangiya me esasî ew e kî em bitonin hemû parçekanî jiyanê pek ava bigirin dest. Ji ber ku hunerekî bê zanist di netwanî ava bikî. Zanistekî bê huner di netwanî ava bikî. Esta Rojgerxan jî Zehraxan jî behsê azmunî xwe kirdin. Ewan hewldanin, ewan em bilên bu jiyaneke rast
bu jiyaneka ciwan hewldanên zor girîngin. Lê dema em sistema tahakküm dilin, em sistema tahakküm mêzê dikin, vêra de jin, rangiya jin, rangiya resmê jin, weneyê jin xuya nak. Bu ve jî jinoloji yani wek zanist bu jiyaneka rast, ji bo jiyaneka çak, ji bo jiyaneka ciwan durist bibe, weneyekî durist dike. Weneyekî hemû rengan têda, weneyekî aheng têda heye. Weneyekî em bilên yani hemû zanyariyên jinan, hemû zanyariyên sürüştî, ekoloji, hemû zanyariyan bu civakê durist dike. Ewa jî yani em bilên mesela bu civak sistemeka demokratîk, ji bo ekoloji, bu sürüşt sistemeka ekolojik, ji bo jin bu azadiya jin durist dike.